ole clear tu te in zawai na tharin si bai kan bukle veka cheu hun nuam le tha limom tak mang theu turin du sakna sang ber kan hlan cheu ani hei tun truma chuan a mel kan mu ang hian Bollywood khovela fanu du om tak mai hmelṭha pian nalh lem chan thiam zet mai chanchin toy fel deuh hlekin kan ngai thladon ani ama KAREENA KAPOOR ani a anuna hian thil rang hilo pal tlang ve to a chu wangina chanchin hi soitun deuh neuh hi a om ve thluah mai atlang pui chau tak tak kan an tar langa chumi pa chuan a hlim thla then khat nalh tak tak te kan an thlir ho ve le don ani clear tu te channel la subscribe lo te min han subscribe sak tur te like min han pe tur te po im kan han be sei ve le cheu ani KAREENA KAPOOR hi kumsang khazikwa somriat September ni somni pakhat khan Mumbai Maharashtra apianga komin sang ni somni paruk hi akum somli paruk ani na tur ani a alanal hle ani apa Ranbir Kapoor hi actor le director lar ani a Bollywood ta chung kolar tak mai Kapoor family member zingami yani a anu Babita Kapoor hi actress ani thina afanu te KAREENA le charisma te en koladu awangin lemchan aban san ani anu le pa te hi kumsang khazikwa somriat pariat khan an in then ranga in then hlen tak tak phei chu ani chuang lem lova a u charisma Kapoor hi Bollywood actress lar ani a chanchin hi video danga hian kan soito a soizui vak talawila a thome charisma hi kumli in KAREENA a in a upa a an pani hian Kapoor sisters anti thina Kapoor family hi Bollywood ta chung kolar berte zingami anni a ama ngei po in ka talent hi chung kwa atanga ka donani atiani Mumbai Kapoor mansion a asiliana apu Ras Kapoor te in lian puya anom khom fo maya anu le pa te in kar a that lo wangin anom kwal thina kanau pan lai chuan boy ve takani atiani anau pan lai hian a tong du a aswal reu thin le ni ome a u charisma aya a kol zok thu te a u thomno a hak ruk sak thin thu te a soi thina apu Rajkumar film seta akal fova camera ma a aching viau kanau pan laya kaswal riau nakha tuna ka hlok na ani atifiam thu thin ani zirna lama chuan nursery atanga Paul som hi Jamnabai Nursery School Mumbai akala a u charisma nen ankal dun thina Paul som pakhat le Paul som pani chu welfare school Deraduna kalin Paul som pani apas nuwa hian Harrow School Londona tharuk chung literature le commerce azira college hi Mithibai College Mumbai BCom kumni azira chumi nuwa government law college Mumbai kumkhat azira acting awangin achuasan ani school akalain atong du thin le a English le history atui hle ani apa in lawyer ni turin atur angreng via va law college sa te aluta mase film offer awangin abansan ani school akalain stage angam hrim dance te piano tele debate lamte atina saviau mai bok ani zirna ka ngai poimo viau thina in ka thin lungin acting ti turin min kau atiani apa in graduate turin han nor viava ama lemchan lama alud luisi a anu ero chuan adudan a support ra hle thunga college zoman lo ma se zirna lam hi angai hlu hle a le khabu thadeu mai pregnancy bible le tasty recipe te aziaka henga le khabu zia te hi a hral nem angreng zek mai ani kumsang ni pariata tasan film asiam lain tuna apasal safe ali khan nen hian anin du tana kumnga anin kopnuwa kumsang ni som pani khan anin neya tun thlengin Bollywood ta power couple larber anti thayang chu kumnga anin ngai zon chungin Paris London Dubai ate an leng kwal vel thina media ten saifina anti thin anin nei thua hian thuleng vela tam hle maya mani aya kum som do na upazo khan nei chu tiang chi te hindunu in muslim nei ti te pataudi property wanga nei ani ti te a thuleng vel neu antong a chu tiang chuam anuwa anin thendon ti thuleng vel atam le hle boka amaro chu hei vo in thlengin an la in nei traviori ani fapa pani Taimur Ali Khan sangni som paruka piang le Jehangir sangni somni pakhata piang te an nei ani kum sangni Khan actor lar
Hritik Roshan nen kum khat vel chu anan in kop vele a tichuan anua kum sang ni pali atanga sang ni pasari kum thum vel chung chu Shahid Kapoor nen anin ngai zong vele ani ngai zong hluite nen hian anua thian thatak angin anom dun zui vele mai ani khovelin amel hriat na ber lemchan lama hian kum sang ni kham refugee fima changin filmfare best female debat loman adong hala kum sang ni pakhat khan kabi khushi kabi gam a changin heta hian aron lar zual hlemeya tichuan kum sang ni pani khan I trust sa inlanin negative role aron play vele thunga tichuan sang ni pali atanga sang ni paruk inkar sung heng hian fi ma chang nuala thren khatero chu a flop nual mai ani maro chu abeidon pha lem lo ani sang ni palia chameli achan chu national award a don pha sang ni palia veken def film chu critic ten anfak hle ani sang ni paruka omkara achan chu mi te ngai san a hlo pha hle boka tichon sang ni pasari atanga sang ni som pani inkar hi bebo era ti hun khuin ani hun te po tila adi kome sang ni pasari a jep wi mit chu ala ri hle maya awat adon pha nual nge nge bok ani kum sang ni pariat kham ta san achan chu a hit le hle boka tichon sang ni pakwa a three idiots fima pia lema changa Amir Khan nen an chandun na hi aro puile maya he film hi alara khovel mitam takin an en nasa munom anti pialama tha antiani voin thlengin alalar hle ani kumsang ni som pakhat khan bodyguard achanga heipo hi a hit angreng khop maya thlir tu ponga viau maya kumsang ni som pani kham heroine na inlanin awat tepo adong hial ani pasal anei nu atanga tun thlengin lemchan achol chuang bik lova basrangi baijan te utta punjab te good news le lal singh chat te amunom angring viawa heng bakain film munom tam tak soi tur te po ala om nual OTT lama jane jan te sang ni somni pali khan crew wa inlanin a hit hle boka lemchan jin kong azo chung hian national award pakhat filmfare paruk abaka hian choimona le lo mandang te sep neu neu adong nem hle bok ani lemchana a innam noina zong zong hi film somsari panga bor velania changchenu ani lai poin thatakin a che theitlat zel mai ani kum somni panga a film career chung hian kum khata film pani atanga pathum vel changzel angani a comedy lamania mo serious lamania mo glam te village gal le a rol rang rang te hi athiamin ane so em zelani kum sang ni atanga sang ni somni paruk thleng hian Bollywood star lar ber pol zinga atang char char theya awan nei hle tin aphu hle bok ani soidan olsam bera chuan Kareena chanchin hi thluma se athole zel ti hi ani ber home star fanu ani wang ani ringot lova atai mak le huai sen wang ani ti te in mitam tak chuan an soi fo mai boka ama chuan ka ming hi chu Kapoor family atanga ka don ani a ma se ka identity hi chu keima ka in siam sakani atiani Kareena hi au sakna an chut sakdana chuan US dollar million somruk atanga somsari vel ani a ataka ero chuan hei aya atam fe hi ringila adikin aswal over ome Indian actress ho sapola atang thina film lamte brand lamte book and show lamte investment le thil dang dang atangin sumhi ala lutlang puya asung tam takchu no pang zirna boy puinan te amanga tin tran puingai te tran puina atan te amanga tin kan sardam lo tran puingai han puina atan te hian amangna sem em ani tin chemi pialama suam anu babita le au charisma te tan po hian a in pezo viau maya theidan tanin a chomdol bok ani poisa hi security ania ma se hlimna ani lo ati thin ani soidan ol sambera chuan Kareena hi mi ho sa chung kwa atanga lo piang ani a chumi nuwa ho sakna a hlo chuak zui le bokani ti te in soita ila adikome tuna a chen na ber chu Sadguru Saran Bandra West Mumbai ani a afate school kalna bullok ani a chumi ba ka chuan Pataudi Palace Delhi bula a pasal Saif Ali Khan te chung ko Indian tewa weekend a te tin festival ate an chol fo boka Goa le London lama han chol hadam na tur in thadeu mai an nei bok ani tuna taki chuan film le web series lama hian boy ve viau maya
tin brand le business le thil dang atipa nual bok ani so an event le social work lama theidan danin thale zung aseng na saviau bok ani zinga thawin yoga atithina afate school kalatha script achiara chuna shooting le meeting lam a boitlang puya zana chungko in hun an manga safely khan nen movie te an endun thina ni tin kar top lama pataudi pale sa kalin an fa te nen hun an mang thin bok ani darkar somni pali hi ka calendar ni a nu ni nate nupui ni nate actress ni nate hi balance takin ka mangani atiani Kareena Kapoor hian Instagram a million zadon chu follower nei ta a post pakhata po hian crore khat vel chu alalu thein arin om ani sangni somni panga an interview na chuan camera ma a hian kala hlim berani atia hetiang te ni awang hian film lama lemchan lama hian ala chol mai don lowani ti hi lang reng maya tin ama ala fita ahun tam tak chu lemchan khovel lama hian ala mang don ani ti hi lang reng maya chuwangin a chanchin hi ngaihnawm tak ngaithlak tak hi ala omzel tura te po han ngai ta ila a thome empo ni sela an chung ko chanchin ania mo a pasal fanau chanchin ania mo anau pan lai ania mo lemchan rim a chanchin soi tur tam lu tuka chuwangin trum khata video wa sei lu tuk lo nan atlang puizor zor chau kan han lari phodanga thlir tu te zinga han du khop lo emo hei aya sei jok le kim chang jok tarlan a thalo mo ti ngai dan te po om mai theya amaro chumilo thiam le tamai ula chanchin dang tharlam dewe mo ngaihnawm dang dewe mo chiar tur au mani tak le a thul dan ang zelin ale pheka te po kanta lang thale jok zel mai donia tunruma tan chung khati khani le report mai sela clear tu te in zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani